YouTube family member ho zo si na bon chawin ka channel ka hinlim kit ovin chule ka channel support himbol zinga video share anabol zinga chule comment section a zong til khawna hoi ta himbol zing ho zong na chung chiu ba ke pa tho ka hin sayin tu ni kho a hi turmeric powder Ai-Eng tui hi zan imut masanga idona hile itasa uvadenga damthaina za chom a hi dan aphat chom na point som ka hin sai ke dinga hi in chule hi chi Ai-Eng tui hi ipiti simding ham chule hi chi Ai-Eng hi koi ho ta bang hin atui hi adon lo dinga pha ham ti hi side effect to ka hin sai tha ding a hi in hezi chon video hi achai changa him be chi ding in zong ka hin ti mo be na hi Ai-Eng hi kumzabi khanglaya ke pana chu gamza choma mi ho hin Tahsa damlo na za chom ho zanna in anamang zingu vina hi vetsa na a Indian Vedic culture chule North Africa East Africa Europe chule Chinese medicine chule Islamic medical kiti ho hin Tahsa ova na za chom zanna in anamangu vina hi azi chu hi chi Ai-Eng a hi karkimin kiti hi azawe na hi hechi karkimin hi ama hin Tahsa a na hit ahung so sang thai chule Tahsa na hin simdo thaina na hit ho hi atha zi na hi hechi Ai-Eng a hi anti inflammatory antioxidant azaw zi chon hi chi hi masang laya polepa khanga ke pana tu khang chan gaya hi mi ho hin Tahsa damlo na za chom zanna a hin man pe khat o chu a hi ta in hi ama sapena hi chilau hi ipiti simding hamiti le tui sana omding chule tui chu ahung lum hiu phat le khon khana na sunding chela a chu Ai-Eng di hi spoon dim khana sunlo ding chule khui zo jong spoon dim khana sunlo ding black pepper hi chu na la ding ala a chu nyau khana thla lo ding hoi ta a na cho hal ding na imut masang pungkal khat le ni ho masanga hi chi hin na don zi ding a hi ahile tu hin Ai-Eng tu hi idona hile Tahsa adinga aphat chom dan point som ho chu khat khanin hin sai tawite ama sapena chu anti inflammatory properties ane a hi chi ipi hamite le I Tahsa sunglanga cells ho hi na hit ho hin attack a hin bola na a hin sim do ding ho hi ama hin aveng do zi in a hi ani na achu hile antioxidant ama hin Tahsa a na hit ho thatu a panga hi se achu free radicals kiti huila a na hit leng le ho I Tahsa hin su khathai ho zong hi aveng do zi in hi chung chona chu hi chi Ai-Eng tu hi don ti ngai le ama hin I Tahsa cells sunglanga na hit ho a hin su khathai ho zong hi ai ven do pi ova chule mai vun vuiwa ding kiti ho zong hi ama hin aven do zi a Tahsa dam thaina ama hin ha ta a ha sa zi a hi athum na chu hile sunga bumin sa tu in apangin a hi chi Ai-Eng tu hi idon tinga hile ama hin bile isunga digestion na thai dinga atui hi hum podo zi pa kho asim hoya a ha sa zi a hi cha ko na chu hi chi hin isunglanga bumina pa zong kho asu ha zi a sungdam na zong hi ip zi o a hi alina chu hile I Tahsa a na hit ho to ki sa zi Tahsa vengbi na pang immune system hi asuha ni na hi azi chu Ai-Eng tu hi antimicrobial a hi in ama hi idon tinga hile I Tahsa cell sunglanga na hit za chom ho hi aveng do zi in chule hi chi Ai-Eng a karkimin hin I Tahsa a cells za chom vetsa na immune system sunga T cells B cells macrophage chule neutrophils kiti ho hi asu ha zi ova hi cha ko na chu na hit ho hi amoin a ki sat bi zi ova I Tahsa o hi dam ta a koi zi o hi hi chung chona chu autoimmune disease kiti zong hi aveng do zi na hi chi autoimmune diseases hi ipi ki saina ham itia hi le I Tahsa a immune system hin ama tissue ho hi against a hin attack zi phale hi cha ko na chu autoimmune disease kiti hi akinai zi in hi chi Ai-Eng tu hi don zi a hi le chi na zong hi event do pi zi o hi
anga na a chun ithin na athing lo ho so thing tu ina pangina hi aji chu hi chi Ai-Eng tu hi don tinga hi le enzyme sunga bumi na pa ho hi ahung hat na atam tinga hi le hi chun ithin la athing lo ho a hin so thing ji a hi chung chona chu ithin hi a ha sa ji a chule ita sa a song energy level itha song hi a hin so ha chom ji a hi agum na a chun ilung chang dam thaina zong hi ha ta ina so ha ni na hi aji chu Ai-Eng tu hi don tinga hi le ama a curcumins khun ita sa a cholesterol hoilo LDL pa ho asul hom ji a chule ita sa a HDL triglyceride kiti cholesterol hoi pa ho a hin sim ha ji a hi cha ko na chu ilung chang nat na ahung so sang thai zong hi ama hin aven do ji a hi asagi na chun weight loss in zong akimangin a hi chi Ai-Eng tu hi don tinga hi le ama hin tissues la a ita sa a thau ahung ki khol khom ting ho ho ama hin aven do ji a asul hom ji a hi chung chona chu ama hi insulin resistant a hi ji chun ita sa a na za chum ahung so sang the ho jong hi ai ven do pi ji oven a hi ja chu weight maintainable no ma a hi le Ai-Eng tu song hi na don ding in a phai na hi again na chun zan imu thailo nei hoding in zong Ai-Eng tu hi dona hele apha ina hi aji chu hi chi Ai-Eng tu hi don tinga hi le ama hin serotonin azauji chun ita sa thajung la ho hi nopta akichol du sa ilungel ho jong akichol sa chule zana lungim wala imu thailo lungkham ji a ki gel gel ti ho jong hi ama hin asul hom ji a num ta akichol du sa thayo a hi ako na chu ama hin ivun ho jong hi asim hoina hi aji chu Ai-Eng tu hi idon tinga hi le ama hin collagen production ho hi a hin sim hoi ji a chule ivun la a cells athi ho jong hi atha hin sim do ki ji a hi cha ko na chu mai vun vui ki ti ho chule I mai vun te wa ki ti ho hi chu ho jong hi ve sa na a fine lines wrinkles chule saggings ki ti ho hi a ven do ji a hi chule hi chi Ai-Eng tu don sing hin ivun hi youthful complexion ve sa na a na mel chu chapang cha a ne ke mo sa ding na vun jong hi na kum to te dinga zong na vo su hi a hoi sa ding a hi asom na chun blood sugar level song hi ama hin achi tu sa ji in hi diabetes na nei na hi le Ai-Eng tu hi na dona hi le hi chun na thi san la a athumpa sugar ahung sang ding ho phate cha ama hin control a bolding hi cha ko na chu obesity thawwal ki ti ho song chule lungchang na ki ti ho song hi a ven do ji a hi ja chu hi chi Ai-Eng tu hi diabetes na nei hoding in song lo hai ta khat a hi a hi le tu hin side effect ho hin sei taw hi te koi ho ta bangin hi chi Ai-Eng tu hi don loading ham itia hi le a khat na a chu gallbladder issues thin khalam panga na nei ho in a don thai lo diu ani na a chu hi le thi san tha sam ho athum na a chu hi le nupi naw vop nupi gai ho ali na a chu hi le na za chum ji a medication nei ho a hla a course a lo ne ho chule abana a chaina chu hi le kidney kallang na nei akala sung kiti hon song hin adon thailo ding o hi chule I het ding o wa pha kha chu hi chi Ai-Eng tu hi I don ding tinga hi le tam pita ta don loading ko balai gai ho tabang half tabang ho hi don si ding hi chung chona chu na don na ta sa to akitu lawa hi le na don som loading hin la na ta sa adinga aphat na buina I ma cha am lawa hi le na don som sing the a hi chule hi chi tam don na loading aphat na chu hi le ama a hi oxalates azau je a chu hi chi hin ikalla song jong a hin sim the hi je a chu ching thei ta loading a them cha bo I don ji o apha in chule medication nei na ya le no doctor ho hoi ta na do a hi chi advice jung ju ya chu na don ding in song apha in a hi a hi le Ai-Eng tui ta sa dinga dam theina za chum a hi dan I hin sei thei chanu chu hi chan chu hi ta han lang video a chai chan ga hin ve ho zo se na bon chawin na chung chewa ke pa thu ka hin sayin chule na na mun chewa anadam sel taw